Ay di ara, lami na empanada, lami na palabok, lami na quesadilla, ug labi na ang power nila na halo-halo. Ulala, di lang na sa ula halo-halo. Mga boss, diri lang na sila dapita sa may Kabagyo Avenue. Unahan lang yun ni sila sa may Prince Court. Uy, bitaw, mas doon ni sila sa may Assumption College. Ug akong nasairan diri, it's a great place and great ambience. Malinis at marami pang spaces to dine kasi meron po silang second floor. Ay grabe, ug dili lang di ay halo-halo ang ilang gina-serve. Kung dili, napod sila mga pang snacks ug pang heavy meal. Yes, available lang butter chicken, pansit gisado, chop suey, lumi, ug uban pa. Ay grabe, abi jud nako ilang halo-halo, isa lang ka klase. Karon 5 jud ka klase-klaseng halo-halo, ako jud matilawan. Ay grabe, kana pa jud tanan guys, puro pa jud na bestseller. Syempre, isa lang jud itong pilion ana. And now, this is the moment of truth. The moment of truth. Uy, tama de guys. Ang ilang halo-halo nag-start sa 129 pesos. Ug mo ni ang ubang variant ug iyang presyo. Ug mo lang to mga boss mo. Dayon na mo diri sa Ula Halo-Halo. So, kita-kits sa punta sunod. Peace out.